Huaracha dancers by not calling these names. They are both awardees tonight. We have Dr. Tito M. Tabili with Miss Eugenia Cabacam. Dr. Tito M. Tabili and Miss Eugenia Cabacam. Magtatanong, lapis-wis kawayan, akong latong pikoy, palatay-latayan. Sa mais nga pikoy, kamaray matasan. Sinunod ang kwarto, kang hinday higdaan. Kay mini nga pikoy, kamaray matasan. Kaninday higdaan, ginlakad-lakaran. Termilato ang namumurang tan. Iyan ang hindi ko'y akong naging higutan. Hala-hala na, hala-hala na saya pa. Itsay-sayihang ka na, maasing ka na halanduha. Kaparitihan sige na, karisyuhan ipadayon ta. Kay magumuli pa kita, hindi mo masitaga. Imano
and Miss Eugenia. Thanks for everybody.